Sizwile isikhathi lezi ukuthi ke lisemele lichayise ngabo 3 wena igama umbani? Ngigama uJoseph Dube. Joseph Dube. Yes. Wena ke Daniel Dube. Daniel Dube. Wena ke Choice isikhathi. Okay. Choice manje kade siyabona lapho uyathunga ukuthi ubana uzayenzana njalo sokuthweke sokuqasa ikhefi le ibusiness izihamba njani? Hayi kunzima vele sesapha ngoma sehleze endlini. Kunzima noma ukuthi isitolo ukho ngasebenza endlini mawuthona la. Njalo le khefi nje kuzabe kusebenza kanjani? Uthi ibusiness ivale ngo3 emini lizavala lithini la? Akunzima sizavala silandela umthetho wabo kodwa kuyale kunzima. Akulani lapho lithola khona imali inzuzo yindlu. Vela akule silonga ungasebenzanga akula noma uthola khona isawo. Yes, sibuye lapha kuDube. Dube ke wena wenzani la? Mina ngilungisa imthina mfowethu. Imtshina. Yeah. Ngiyakubona lapha imtshina yokuthunga yonke le. Imthina yokuthunga yona le imthina yamajesi ba. Imtshina yamajesi. Yes. Nanko ke sokuthiwa sesibuyela futhi ku lockdown. Uzaphila njani? Nanto hlupho nto. Sizafelwa ngabantwana. Sizafelwa ngabantwana sibili kasikwazi ukuthi sizabamba kusekele ngapha. Wena khona phela obhengula kuminjani abantu baxokozela kakhulu ukuthi kuphambanisa ukuthi kambe ngabe icorona igcwele. Lokho ngingakhuluma manka mzawami. Suke wabona umuntu ogula icorona. Angaze ngimbone sibili. Akula umuntu wafayo umazini. Hayi. Akho. Ijackson swahlatshwa kodwa. Yes, engahlatshwa sibili. Kodwa ke sokumele ume kade sokwenza lokho kwenzayo. Isekumele ngime ndoda phathe kakumeki. Lami ngizabe ngincenga lami ngikhona. Ama customer njana kuvala ngo3 azabuya. Lokho sokusazi inkosi ndoda. But siyakhuleka ukuthi babuye. Njengoba lapho khona abakwenzayo abanginika khona labo yikho baphila ngakho. Yeah. Okay. So lapha ke mbuye kuwe ke lapha unozana. Wena uyenzani wena? La uyalungisa. Mina lami ngilungisa imthina Iyo le igcwele lapha. Iyo wena igcwele lapha. Ama customer ke kuya manje nahambe lawo lonyaka kumbe kunzima ibusiness yona ibinjani kodwa? Yona ibusiness bisingani ya pick up. Manje nanko sokubuya futhi okunye kunzima bro. Okay. Wena ufisa ukuthi ngakwenziwani ngale lockdown? Abantu babesebenza kumbe kube lockdown? Ikakhulu i-lockdown le nabe sifisa ukuthi abantu ngaba khululwa nje besebenze ngoba ungathwala endlini into zonke ziyama lazi ama-rent khathesi sibhekane lama-rent e-council awezesa ama-landlord konke lo bafuna imali abalanda ukuthi lockdown bafuna imali kwanele so abalanda ukuthi lockdown Hayi, akulandaba mfowethu. Akulandaba. irent iyabhadalwa kunje Ifuneka ikwanile mngane. Ukuthi ke kulapho uhulumende kufanele ukuthi ngawe uyangenela khona sincedise khona. nxa lockdown kunje irent hayi Yeah. Antu abantu nxa kusiba lama lockdown kusibani. Uhulumende sibili ngawe uyangenela izigabeni zabo council kuzesa abone ukuthi kwenzakala njani njengoba nabantu babehlezi besezindlini. Kanti imali yakho na kuyathi ivela. so nxa ngabhadala kwenziwa na Uyaxoxwa sibili ungabonakala e-streetini futhi e-streetini. So kulapho lokho ugcinile okuncane konke sokusebenzisa ku rent kuyakusho ukusebenzisa ku rent kodwa ke anti silala abancane kuyafuna ukudla phela akwazi ukuba kuleyo futhi nako kuncane la kuyabe ufuna ukudla kuyabe kufuna ukudla akunjele ngenze njani ke kunzima mngani wami akunzima kakhulu uhulumende ngawe uyasincedisa sibili la ikakhulu into enza ama-rent lezi ikakhulu into enza ama-rent sibili ngoba sibhekane lokulungisa izimali ze-school fees kwele enye indlela imangalisayo hayi kunzima amazwi akho okucina mama wona uthini Ayithi njengabe sivalela sobe sithi lockdown asithi la bayakhansela ukuthi etown la singasozabhadala ama-rent njengabe bebhali. But bona bayebewabizela kuphela ama-rent. Noma at least ukupholisa abantu ukuthi bebethola ukudla behlezi ezindlini. So lokho hlezi kungela lutho. Ama-rent endlini ayafunakala. Ngapha ayafunakala amanzi, amagesi ufuna ukubhadalwa kodwa thina hlezi endlini kodwa la isikweletu siyabe sikhula kuphela. Siyabonga.